Kanongere ngo ikaze nanakwifuriza amahoro y'Imana ko ukomeje gukurikira Rwanda 24 News TV. Uyu ni wa mwanya twiza amakuru bagezweho arimo avugwa kuri uno mugoroba wa tariki 23 z'ukwezi kwa gatanu 2024. Twamaze kugera muri studio tukuzana amakuru akomeye avuga ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twaturuze kwa kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira tavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zamaze kugaragaza ko ziri ku ruhande rwa M23 ndetse banasabye Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwambura intwaro byihutirwa FDLR. Turakubwira ko mu gihugu cy'u Burundi ibintu bitameze neza cyane, abajenerali batangiye gusubiranamo ku buryo bukomeye cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye ntago ameze neza. Turagaruka mu mujyi wa Goma tukubwire ko abacuruzi bose bamaze gufungirwa ibyabo nyuma yo gukeka ko ngo bakorana n'umutwe M23. Amakuru yose nari turaje tuyakurambure ku buryo bukomeye cyane. Reka mbanze ngusabe gukanda subscribe, ukande comment, like ndetse na share kugira ngo tubane kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda 24 News TV ukugezaho amakuru agezweho kandi amakuru aba yihiseho. Twitter tutangira n'inkuru ya mbere karundura ariko tugeraho muraro masse ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihanakije ku buryo bukomeye Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bamusaba guhagarika ubwicanyi ndetse no kwambura intwaro umutwe wa FDLR ukomeje kubica bikacika ndetse ukomeje no kuba ikibazo gikomeye cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no ku isi muri rusange, mu gihe Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo agomeje kuwufasha uno mutwe ku buryo buteye ubwoba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamwandikiye ibaruwa zimusaba gukura ndetse no kwambura intwaro ku buryo bwihuse iki gisirikare cya FDLR ndetse agaragara ubwicanyi agomeje gukorera abaturage b'abanyamurenge batuye muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibiro bimenyekanye nyuma y'uko n'Uburusiya nabwo bwagaragaje ko buri ku ruhande rwa M23. Kuri ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko ibingibi Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo agomba kubikora kandi ngo atari ukumusaba ari ukumutegeka kugira ngo umutekano ugaruke muri Kivu y'Amajyaruguru, dore ko ari ibintu bigomeje kugenda bisambira, intambara igomeje kugenda ifata indi ntera. Kuri ubu rero ngo biravuga ko bamaze kumubwira ko agomba guhita yihutira gukura ndetse no kwaka intwaro kino gisirikare cya FDLR, ngo bitaba ibyo ngibyo abasirikare ba FDLR batakuwe muri zino ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baraza gukora itegeko ndetse n'imbaraga z'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bisobanuye ko baza guhita batera inkunga ku buryo bweruye igisirikare cya M23. Ibiro byose biragenda bishimangira ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda bayinaniza ndetse banayikuraho amaboko, nayo ubwayo ibyayo bikomeje kugenda bizamba, kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko M23 irimo irwana ku burenganzira bwayo nyuma y'uko n'Uburusiya nabwo Putin agaragaje ko uruhande aherereyeho ari ku gisirikare cya M23. Kuri ubu rero biri kwibazwa niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo gukura amaboko bazakomeza kurwana runo rugamba cyangwa se niba bazarutsinda, mu gihe n'ubundi barakomeje kugenda bagarikwa n'igisirikare cya M23. Ni ikibazo rero gikomeje kugenda gihangayikisha isi yose. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo baramushinja ubwicanyi karundura ari gukorera abaturage batuye muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'abasirikare bakabashinja ubusahuzi ndetse n'ibyaha by'intambara. Kuri ubu rero Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ari kumutegeka ko agomba kubahiriza amasezerano ya Nairobi ndetse n'aya Rwanda muri Angola, dore ko basinye amasezerano hagati ya kino gisirikare cya M23 ndetse na leta ya Kinshasa. Gusa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ntabwo yigeze yubahiriza n'umunsi wa rimwe aya masezerano bagiranye. Niyo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu bikomeye bitangiye kugenda bitera umugongo kino gihugu cya leta ya Kongo, kubera ko batigeze bubahiriza amasezerano ndetse kandi ngo n'ubwicanyi bukomeje kugenda bufata indi ntera, haba mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu baturage bagiye batandukanye. Ibiro byose bigenda biba nyuma y'uko hahujijwe kudeta igiye gukorerwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, akavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zifitemo akaboko ndetse mu bafashwe hagaragayemo umunyamerika ndetse n'umwongereza, byatumye rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihita zikura akaboko kuri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bitewe n'uko babashinje ngo bari bafitemo akaboko. Ubu ikitezwe n'Ubwongereza nabwo buri buze kugira icyo butangaza nyuma y'uko hagaragaye ko ngo hari uwabo yafatiwe muri runo rugamba rwo gukora kudeta. Bavuze ko bafatiyemo abanyamahanga babiri harimo umwongereza ndetse n'umunyamerika. Rero sinzi niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri buze gusaba ko bohereza uwo muntu bataye muri yombi cyangwa se Ubwongereza bwari buze kumusaba. Gusa nyuma y'ino kudeta nta kintu Leta y'Ubwongereza yigeze bitangazaho, n'ubwo Amerika nayo bivuze bitinze. Ese ibi ngibi bizarangira bite niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze gukura
akaboko ku gisirikare cya FARDC cyari gigafatiye kinini, dore ko cyabaga intwaro nabo bakaba ibijyanye na peteroli. Kuri ubu rero ubwo M23 yaza guhita yigarura bino bice ku buryo buri buze kuborohera cyane, bitewe nuko nta backup kino gisirikare cya FARDC kizakibona ziturutse mu mahanga. Ubwo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo araza kubaga yifashe, rero birumvikana ko ari buze gutangira gucika intege, biraza guha imbaraga M23 ku buryo buhambaye cyane, bize gutuma izamuka ndetse inazana umuvuduko ukomeye cyane. Ese M23 byo ubundi biri gutegwa n'icyo kugira ngo itangire kubona abayoboke bagiye batandukanye? Abasesenguzi bavuze ko buri ko byagenda kose ukuri aho kuri kose kwivugira, nubwo kwa Nyarigwa buri nyuma y'ikinyoma ubundi ukuri birangira gutsinze. Niyo mpamvu abayobozi batandukanye batangiye kugenda bagaragaza ndetse banavuga ko bari ku ruhande rwa M23 kuko irimo ikora ibyo ndetse n'uburenganzira bwayo biri kurwanira. Abasesenguzi bakomeje bavuga ko n'ubundi M23 ibivuga ndetse nabibwira amahanga ko agomeje kubera ubwicanyi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa amahanga yasaga naho yagiye abiterera inyoni akanga kubyumva ndetse akanga no kumva no gutega amatwi M23. Gusa kuri ubu batangiye kubona ko ibintu byakomeye nyuma ya coup d'etat, ibintu byose batangiye kubona ko bishoboka, ndetse Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ashobora kuba arimo azana agakino kugira ngo yivugane abatavuga n'umutegetsi, dore ko yatangiye guta muri yombi bamwe na bamwe ndetse n'abajenerali ba M23. bavuze ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ari buze no kwitahuka mu baturage bagiye batandukanye, bose akabashinza ko bagize uruhare muri no coup d'etat, dore ko yahereye ku bajenerali batangiye kubata muri yombi bose bagenda bakekwaho, ndetse n'uwo ari we wese Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo atiyumvamo aramunyongera muri no nkundura yo gufunga abantu bose bakekwa kuba baragize uruhare muri no coup d'etat. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavuze ko bose bagomba gutabwa muri yombi, kuko ino coup d'etat yari yobowe na Christian Mulangi, we yamaze no kwita yitaba Imana. Ni coup d'etat yapfubye kuko bagabye bakaza gusubizwayo n'igisirikare cya FARDC. Gusa akaboko ko ngo karimo ni keshi, baravuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifitemo akaboko, bagashinza Ubwongereza ndetse bagashinza na SADC, bagashinza u Rwanda, bagashinza Uganda ndetse bagashinza na Kenya. Abantu bose baravuga ko bagize uruhare muri no coup d'etat igiye kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe abaturage bakomeje kwifata bupfubyi, bavuga ko ino coup d'etat yakabaye yarabaye Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakamukoraho, kuko n'ubundi ngo nta kintu amariye kino gihugu cya Repubulika uretse kubashora mu ntambara, dore ko abasenguzi bavuga ko kino gihugu kigomeje gusesagura amafaranga menshi kiyashora mu ntambara, bakayaha abasirikare ngo bajye kugura intwaro bakayirira, bakayaha abasirikare ngo babahembe bakayirira, dore ko ngo igihugu cy'ubundi kigiye gukura abasirikare bayo kuri ba butaka, bitewe n'uko ngo amezi aba 3 badahembwa. Byero byatumye Perezida Evariste Ndayishimiye agira umujinya ku buryo buhambaye kubera amafaranga Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayaha abajenerali bakayimirira, bakayagura intwaro, bakagura okaziyo, izindi bakanazigura kongera bakazigurisha naye mu 23. Ibiro byose bigaragaza ko nta bufatanye buri hagati y'igisirikare cya FARDC ndetse na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bikavuga ko gutsinda urugamba byamurushya cyane mu gihe cyose yaba bishatse, kuko ngo hagomeje kugaragaramo inyindyari ya karundura muri kino gisirikare. Abenshi bakora na M23, abandi babishakira amafaranga, by'umwihariko abakorera muri Kivu y'Amajyaruguru, abakorera muri Goma bo na gahebuzo babashyize imbere amafaranga yabo. Iyo intwaro zibagezeho kimwe cya kabiri batazigurisha nayo mu 23, bigatuma bijyanye n'imirongo y'urugamba bongera kugarikwa ku buryo buhambaye cyane. Reka twerekeze ku butaka bw'u Burundi tukubwire ko Evariste Ndayishimiye atameranye neza n'abajenerali be, nyuma yuko agomeje kubashyiraho igitutu ngo bohereze abandi basirikare ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. No bakomeza kunangira bakavuga ko ibingibi bidakwiye, kuko abasirikare bagomeje kugwa ku rugamba ku buryo bw'amaherere. Umutekano rero bigomeje kuzamba muri guverinoma, kugiye uruhande rw'abasirikare ruvuga ko rutazongera kohereza abandi basirikare, ubwo n'abahari bagomba gusinya itegeko ryo kubakuraho ko none ngo badahembwa. Gusa Evariste Ndayishimiye ibingibi nta bikozwa bitewe n'akayabo k'amafaranga yahawe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kugira ngo amuhe abasirikare. Rero umutekano uraza kuzamba ku buryo bukomeye, kuko bavuga ko bagomeje gutakaza abasirikare benshi ku mirongo y'urugamba, dore ko n'uyu munsi 25 barenze ingoyi M23 yongeye kubakubita ku buryo buhambaye. Abasesenguzi rero bakavuga ko iki gisirikare cy'u Burundi cyaguye cyane mu buryo bukomeye kuri no mirongo y'urugamba. Ari nayo mpamvu ngo abajenerali bagomeza kugenda abinangira babwira Perezida Evariste Ndayishimiye ko agomba
bagomba guhagarika ibi ngibi byo kohereza abasirikare kuri buno butaka, kuko ngo bakomeje kugenda bicwa ku buryo buhambaye cyane ndetse n'umuvuduko uhambaye bari kwicirwaho. Byose rero bakavuga ko bitagakwiye kuba biri kuba, kuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuba yaratanze amafaranga atagura ubuzima bwa bano basirikare b'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bagwa kuri no mirongo y'urugamba. Ari nako tugiye gusoreza mu mujyi wa Goma. Turabona ko mu mujyi wa Goma ibintu bitameze neza cyane. Abo bayobozi b'umujyi wa Goma batangiye kugenda bavuga ko bagiye gukora inkundo ndetse n'umukwabo ukomeye muri no mujyi wa Goma, bagafunga buri umwe wese utari umukongomani. Bari muri gahunda yo gushaka ko nta banyarwanda bakorera muri kano gace cyangwa se abanyamurenge, dore ko bakomeje kugenda bibandwaho ku buryo buhambaye cyane. Bari guhigisha uruhinduro kuri umwe amakuru yavuga ko imiryango batangiye kuyifunga abacuruzi nyuma yo gutinya ko aba basirikare ndetse n'abandi bayobozi bakorera mu mujyi wa Goma batangira guhohotera abandi baturage ku buryo bukomeye cyane. Reka rero dusoreze hano amakuru yacu yagezweho muri ano masaha y'umugoroba. Reka n'ubundi ngusabe gukanda subscribe, comment, like ndetse na share kugira ngo twemeze kubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda 24 News TV, ukugezaho amakuru agezweho kandi amakuru aba yizewe. Reka nkubwire ngo komeze ugire umugoroba mwiza. Ciao ciao.